na implementasyon del Acto Republica 10911 o Anti-Age Discrimination in Employment Act, taritira el Departamento de Obrero y Empleo o DOLE, el prohibición para hindi man hire con un empleyado por causa de esta edad. Asegun con el portavoz del DOLE Gay Irish Tangkalagan, bajo na ley prohibi con el employer ase basehan el edad para man hire o man promote na trabajo con el empleyado. Debe según ase basehan el habilidad, saber y cualificación del un aplicante o trabajador. So maskin de edad 2 or maskin gan fresh graduate get 2, as long as qualified to na trabaho, fit to work eto, and then siya na to skills, siya na to competence para agara el un trabaho, man-hire sila contigo on the basis of that but not on the basis of age. Bajo na lita prohibit también con mga employer impone early retirement o por sa aumente kita na trabaho con mga empleyado por causa de esta edad. Nuway kanila man hire for the reason that biyan bata pagad sila for the position, pwede sila kikanamon anda reklama. Kay LD aton basis is not the age actually, as what I am mentioning. LD aton skills and competencies gayon del un. Kasi hindi man to pwede man measure el abilidad del un gente based na disoy edad lang. And at the same time, akol taman mga companies kiyanta implementa, akol taman da sila man early retirement. Kung nakelos, hindi pagad para man-retire, violation naman siya, bawal naman siya sa Republic Act. And ang mga ganik kasi decline to applicant based on their age, tabayola sa sila. And then, sitan provide to less compensation and benefits because of age. Hindi naman siya pwede. El mencionado ley el kubri con todo mga employer, publisher, labor contractors o subcontractors y mga labor organization. Con el implementing rules and regulations o IRR, yaman publish del fecha 13 este mes que quiere decir, después el 15 día, el principio con este implementa. Na di este implementación mga aplikante o empleyado, pwede atrakan na dole para hacer reklamo na mga employer ta viola el ley. Mga violador na ley el enfrenta castigo hindi abhana 50,000 y hindi man lampas na media milyon de pesos. Más di este pwede también man preso adentro de 3 meses para 2 años mga employer. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.